ni inkuru zitugeraho zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inkuru zituruka ku butaka bw'u Burundi, ariko inkuru z'imirwano zigezweho ku butaka bwa Kongo nizo ndi bukubwire cyane. Ariko ndabaza nkubwira inkuru yihutirwa igezweho none hayemeza neza ko igihugu cya Repubulika y'u Burundi cyamaze kwisanga kudeta ishobora kuza kuba. Namakuru atugeraho yemeza neza ko ku nteko ishinga amategeko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aho samaze kugaragara abasirikare benshi cyane, bikaba bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ashobora kwisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi. Ese kudeta irashoboka? Abanyamakuru benshi cyane basesengura ibya politiki baravuga neza ko isaha n'isaha dushobora kuza kumva inkuru yemeza neza ko nyene cyubahiro perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ashobora kuza kwisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi. Ibi bigenze bite? Namakuru yemeza neza ko nyuma y'inama zabaye iminsi 2 havugwa igisa naho ari ukuza kureba ikibazo cy'imiyoborere ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane bikomeje kwibasira Burundi, harimo gutakaza abasirikare ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane, kwicwa kwa bamwe mu bayobozi bakuru bashobora kuba bafite amakuru kuri uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bigakubitiraho kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakomeje kuvugwa nk'umwe wagiye agaragara atishimira bagenzi be barimo General Prime Niyongabo bagiye bamugerageza kumucarenjinga bamubuza kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nyuma yo haguye abasirikare benshi cyane ku butaka bwa Kongo ndetse n'abitegura koherezwayo bakaba basanzwe mu ishyamba rya Kibirizi. Inkuru twabibabwiye bakaza kwicwa. Amakuru aravuga neza ko General Nefutetse igihugu cy'u Burundi ingabo ze ndetse nyuma y'inama y'ita major ikomeye cyane yabaye amasaha agira kuri 3 ku munsi w'ejo bikarangira nta mwanzuro ufashwe. Uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ibiro bye byamaze gukingwa ndetse akagumishwa iwe mu rugo, maze akaza gutangazwa leta y'inzibacyuho cyangwa se akaza gutangazwa ikimeze nka kudeta. Ibi birashoboka cyane, ibimenyetso byamaze kugaragara. Umwuka mubi Bujumbura ndetse ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse bisa nkaho yamaze gushyirwaho ingabo nshya zo kuyirinda. Kisekedi araza kwisanga uwamufashaga nawe yaje kujya mu byago bikomeye cyane bishobora kumuviramo no kuba yakeguzwa kuri ubu butegetsi. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye gufata imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gutuma perezida w'iki gihugu cyabo yisanga atakiri mu nshingano. Izi nkuru turazikurikirana. N'amakuru yaturukaga hakurya avuga neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko hashyirwa abasirikare basa ndetse ariko kandi bakahashyirwa ku itegeko ry'umugaba mukuru w'ingabo Kisekedi asa naho yashutse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikaza kurangira abo bayoborana igihugu bamaze kumwanga hafi ya bose. Biravugwa neza ko abasirikare basigaye inyuma y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ari bake kandi nabo batagifite ijambo rikomeye cyane, kuko bisa nkaho impindura amatwara zatangiye kugeragezwa kuri ubu butaka. Kudeta irashoboka. Isaha n'isaha dushobora kuza kukugezaho inkuru yemeza neza ko igihugu cy'u Burundi kisanze cyamaze gukuraho umukuru w'igihugu binyuze mu gisirikare ndetse bikaza kuba ari ibintu binyuze mu bimenyetso byagiye bitangwa igihe kigiye gitandukanye, nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi bagiye bapfira ku butaka bwa Kongo. Bamwe bakavuga neza ko bagenzi babo batigeze bashingurwa, abandi bakavuga neza ko bagenzi babo bafashwe nk'abacancuro batigeze bazana imirambo yabo ku butaka bw'u Burundi ngo bashingurwe, abandi ndetse bakavuga neza ko ntacyo bahabwa nk'imiryango yabo mu gihe bamaze kumenya amakuru neza ko perezida w'igihugu cyabo yakiriye amafaranga menshi cyane kuri ubu butaka kugira ngo yohereze ingabo. Ibi byose biramugarukaho ndetse abasirikare bakaza kuba bamushinja no kuba badahabwa ibikenerwa byose. Ibi bikaza gutuma ashobora kuza kweguzwa. Abaturage nabo ntabwo basa naho bakishimiye uyu mukuru w'igihugu, bisa nkaho bamaze kumurakarira cyane bitewe nuko manda amazeho nta gihe na kimwe yigeze ababwira ibintu ngo abikore, kuko baravuga neza ko yaba Bujumbura ndetse no mu bindi bice inzara iranuma ndetse haravugwa igisa naho Burundi bwasigaye inyuma kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika, aho abarundi bavuga neza ko barangaranywe n'uyu mukuru w'igihugu. Ibi reka tube turetse turabigarukaho n'ubundi ibiri gututumba biraza guturika. Nanone reka nkubwire neza ko amakuru aturuka muri AFC 23 ndetse na Twirwaneho imirwano yongeye kubera Kazinga ndetse no mu bice bya Ngururu. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana. Uribaza ngo ni bande bakomeje kurwana? Igisirikare cya AFC 23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane by'abasirikare bari bagerageje kuburizamwe ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara biza kurangira bibaye impfabusa. Amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje kugaba ibitero bitandukanye mu bice 23 ikontorora. Amakuru atugeraho avuga neza ko ayitwa Kazinga ndetse n'ayitwa Ngururu. Ahangaha hariho igisirikare cya 23 cyaje gutungurwa n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo kiza kugerageza kwirwanaho, nyamara biza kurangira 23
yatakarije agace gatoya, ndetse bivugwa neza ko yaje kwemera gukora withdraw nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'izi ngabo. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ingabo za leta ya Kongo muri aka gace zidashobora kugatindamo, kuko mu 2023 yaje gutungurwa bikaza kurangira yirinze kuhatakariza abasirikare benshi, ikaza gusubira inyuma kugira ngo yisuganye maze ize kugaruka ahangaha, kuko yari yamaze gutungurwa. Ni ibice bigaragaramo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 2023, ariko benshi bagakomeza kwibaza uko 2023 yaje gusubira inyuma. Nanone bamwe bakavuga neza ko ari za tactique zayo isanzwe ikoresha kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kwegera imbere ndetse zirenga umurongo ntarengwa, hajya habera imirwano karabutaka maze hasigwe ibikoresho ndetse n'izindi ngabo zishobora kwagwa ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Amakuru kandi aravuga neza ko abasirikare bakuru mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeze kugezwa imbere y'inkiko bazira kuba ngo barakoranye na 2023, n'abajenerali bagera kuri 2 bakomeje kuburana umuhenerezo. Bivugwa neza ko bashinjwa ibyaha byo gukorana na 2023, aho amatelefoni yabo yagiye agenzurwa hakaza gusangwa bamwe muri bo bavugana na General Sultan Makenga ku kijyanye no kugambanira igisirikare cya leta ya Kongo. Aba baraza kuraswa bicwe mu gihe bahamwa iki cyaha, kuko igihano cy'urupfu kuri ubu butaka bwa Kongo kirakoreshwa cyane, ndetse kuwagambaniye igihugu nanone nicyo kimuhama. Ibi rero bikomeje kugenda biteza umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho aba basirikare babihakana ibi byanditse bakavuga neza ko ibi ngibi bisa naho ari ukurenganywa. Ariko kandi nanone ntabwo ibyo twabitinda, kuko amakuru avuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakoze iperereza kikaza kumenya amakuru, ndetse kinyuze mu kumviriza telefone z'aba bagabo ndetse n'ibimenyetso byaje kugaragazwa n'abahanga, bakagaragaza neza ko 2023 yakoranye n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo abagiye bagambanira bagenzi babo mu bihe bitandukanye. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko abasirikare nta mbabazi bashobora kuza kugirirwa n'iki gihugu cyabo. Nanone amakuru atugira haremeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nta wundi ni Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto. Uyu ni umugabo utetse iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ari kongera kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo abe yakemererwa kongera kwiyamamaza, nubwo imyigaragambyo ikomeje y'abanyamurenge ndetse n'abandi bakongomani baherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikavugwa neza ko n'abari mu Bufaransa ku munsi w'ejo bazirara imihanda y'Ipari ndetse n'ibindi bice kugira ngo bakomeze kugenda bereka amahanga ko batishimiye umuperezida uyobora igihugu cyabo. Kuri ubu ngubu rero bisa nkaho bamaze kumushyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse ibibazo bikomeye cyane kuri perezida Antoine Felix Tshisekedi. UN ndetse imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bamaze guhaguruka, batunze itoroshi mu butegetsi bwa Tshisekedi ndetse no mu mikorere ye igihe kinini cyane. 2023 yagiye itanga ibirego, yerekana ibimenyetso, yerekana barashwe abaturage ibice bitandukanye, abaturage bakorerwa iyicarubozo. None byose byamaze gupimwa biza kurangira Tshisekedi afashwe nk'umunyabyaha ruharwa ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo kwibasira inyoko muntu. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC, uru ni urukiko ruburanisha akenshi bikomerezwa ndetse n'abandi baba barigize akara kajyaye, barimo n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bafatwa nk'aho batinyitse. Uru rukiko bivugwa neza ko rwamaze gushyiraho impapuro zitumiza Tshisekedi mu rukiko. Tshisekedi araregwa ibyaha bigera kuri 6: ibyaha byo kwibasira inyoko muntu, ibyaha iby'intambara byakorewe abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bihe bitandukanye mu myaka nibura irenga 5 itambutse, ahapfuye abaturage benshi cyane bishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibyaha birimo kubiba amacakubiri muri rubanda ndetse n'imbwirwaruhame zishotora ibihugu bibanyi, ndavuga ibihugu nyine by'ibituranyi harimo nk'u Rwanda. Tshisekedi yagiye avuga kenshi ko azarutera ndetse ko azarasa i Kigali. Ibi byose byagiye byegeranywa ndetse n'ibindi byaha bitandukanye birimo no kunyuruza umutungo, ndetse akaza kugenda anyuruza umutungo w'igihugu ndetse akawigwizaho ku buryo bukomeye cyane. Ndavuga nyine ahangaha kuza kunyereza amafaranga menshi cyane. Ibi byose Tshisekedi yamaze kugenda abishyirwaho ndetse biza kurangira ashobora kuza kuba yatumizwa. Nanone impapuro zamaze kujya hanze, bivugwa neza ko Tshisekedi ashobora kuza kwisanga ari mu ntambwe 18. Ibyaha bikomeye cyane bishobora kumukoraho n'ibi byaha by'intambara ndetse no kuvangura ndetse no gutsembatsemba
gutsemba inyoko muntu. Ibi byose ndetse no kuba yagerageza gupanga gutera igihugu cy'igituranyi ndetse akanabivuga mu mbwirwaruhame ze, ibintu byakomeje kugenda bimugaruka. Amakuru kandi aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuza gufatirwa imyanzuro ku buryo kongera kujya mu bihugu asanzwe azenguruka amasaba ubufasha bw'intwaro ndetse n'abasirikare bishobora kuzamugora. Ibi byose byamujeho mu gihe amahanga yari amaze iminsi agerageza kungama 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ubwo nyine ni leta yose muri rusange, nyamara bikaza kurangira Tshisekedi ibyo yatekerezaga bitabaye. Tshisekedi yumvaga neza ko mu biganiro byo mu Busuwisi hazabamo igisa no gutsimbarara, ndetse akaza kwerekana ko 23 ari cyo kibazo nk'uko yakomeje kugenda byerekana ayishyiraho n'ibyo itakoze. Nyamara abaturage ndetse n'abandi n'imiryango yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, amaperereza yagiye ikora ikohereza abatasi ndetse n'intumwa mu bice bitandukanye. 23 ifite raporo bakoze raporo isigiriza 23 ndetse ikayerekana nk'umutwe wabashije kugarura amahoro mu bice wigaruriye. Ibi byese bikira Tshisekedi mu ntambwe 18. Ibi bya Tshisekedi reka tube tubivuyeho yamaze kwisanga mu mazi ashyushye nk'igi, ndetse aho bivuga neza ko tugeze kuri iyi saha yicariye intebe ishyushye, asa naho ntawe afite wo kwiringira ndetse wo kwiyambaza uretse perezida w'u Burundi nawe utagishoboye kugeza kuri ubu kuko ingabo ze zamaze kugirirwa nabi zagombaga kwerekeza ku butaka bwa Kongo. Nanone mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu bice bitandukanye, aho 23 ihanganye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu bice bya Minembwe. Ibintu bisa naho byongeye kuba bicyane, ibitero bishya nubwo Tshisekedi yakomeje gushinjwa ibyaha by'intambara, ingabo ze ziracyahabwa amategeko akomeye cyane yo kurasa mu Minembwe ndetse n'ibindi bice bituyemo abaturage. Ni mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba gifata umwanzuro wo kwerekeza mu bice bya Minembwe ndetse n'andi hatuye abaturage, bakaza kubarasaho ibintu amahanga akomeje kugenda yerekana neza ko ari ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Tshisekedi yarakwiye kuryozwa ndetse akaza kugenda afatirwa n'indi myanzuro. Ubu tuvugana Minembwe hongeye kugabwa ibitero ndetse hongeye gukusanyirizwa ibimenyetso byerekana neza ko izi drone zikomeje kuba zihagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, zikaza kuba ziza kurasa ku butaka bwa Minembwe, zimwe zikanyuzwa Ikisangani, ndetse aho bivugwa neza ko Square 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazengereje abanyamurenge batuye muri ibi bice. Iyi nayo ihagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, bikomeza gufatanya akagambane gakomeye cyane Tshisekedi ndetse na General Nefa bakomeje gukorera igisirikare cya Twirwaneho ndetse n'abaturage batuye mu Minembwe. Inkuru kandi tugira hiravuga neza ko mu bice nka Masisima 23 yongeye kuhatangiza ibitero bishya ku ngabo ndetse n'ibirindiro by'abawazarendo. Abawazarendo kandi zimaze iminsi hari uduce two muri Masisi zagerageje kujya zigabamo ibitero zigasahura abaturage, bamwe bakanaraswa nk'uko amakuru yagiye abitangaza, kuko bivugwa neza ko abitwa ibyiciro bya 23 kuvuga abakorana na 23 kabone n'ubwo baba babiguketseho atari byo bagiye bagirirwa nabi. Ahagiye hagaragara amashusho ababyeyi batwite bari gutemagurwa, ibintu byagiye bifatwa nk'ibyaha ndengakamere ndetse nk'amakosa akomeye cyane. 23 yanze kubyihanganira. Igitero gikomeye cyane ku birindiro bya Wazarendo byaje gutuma izo Wazarendo ziza gusiga izi barracks ndetse ziza kuba zirukanka amasigamana, ndetse ahaguye abasirikare benshi cyane byo muri kwa Wazarendo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi baravuga neza ko 23 biri gukora ari byo byari bikwiye kuba byakorwa n'ingabo za leta, zikaza kugenda zigerageza kubungabunga umutekano w'abaturage, nyamara zananiwe inshingano. 23 iri kubikora nk'iyoboye iki gihugu. Nanone muri gereza ya Gitega ni ku butaka bw'u Burundi ubwo twambutse umupaka, nanone haravugwa abaturage benshi cyane ndetse bivugwa neza ko bamaze gufungwa bazira kuba bashobora kuba ari abagambanyi ndetse bakaba batasi ba 23 ndetse ngo kaba ari bo bafite uruhare rukomeye cyane mu kuba hari abasirikare ba 23 bambuka nabo bigiza abaturage bagakorana n'igisirikare cya 23 mu gukurura amakuru ndetse no kumenya muvoma y'ingabo z'u Burundi. Aba baturage ni benshi cyane, ibyatangiye guteza imyumvumugatanyo umwuka mubi muri iki igisirikare ndetse no kuba bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi nabo bamaze kugenda baturanwamo abavugwa kuba baragiye bagambanira u Burundi bakorana n'abasirikare bakomeye cyane muri 23. Abaturage bo ntabwo bishimiye ifungwa rya bagenzi babo ahari gutegurwa imyigaragambyo nka hano nk'uko bitangazwa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu bice biherereyemo iyi gereza, kuko bivugwa neza ko abarundi benshi cyane bamaze kugenda bagaragaza neza ko batishimiye iri genzurwa rikomeza kugenda rikorwa rinabangamira bamwe muri bo.
ni inkuru zigezweho none zemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye guhemukirwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya AFCM 23 ni mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko kigiye kongera kudeployinga abasirikare barenga ibihumbi 13 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bari bamaze iminsi igera kuri 3 mu ishyamba rya Kibira aho bakoreraga imyitozo ya nyuma ndetse no kuganirizwa banabwirwa uko urugamba rugomba kugenda ndetse n'ingingo nyamukuri bajyanye ndetse n'uwo bagiye guhangana nawe. Aba basirikare kandi bikavugwa neza ko bagombaga kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bibiri, maze igice cya mbere cyagombaga kuzamo abasirikare bagera ku bihumbi 7 ndetse ikindi kikazamo abasirikare bagera ku bihumbi 6, ibihumbi 13 by'abasirikare baturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bose bakongera kwinjira ku butaka bwa Kongo baje guhangana na FCM 23, ariko ntabwo bibagendekeye neza. Ahangaha mu ishyamba rya Kibira 23 yongeye kubatega mbushi ikomeye cyane nyuma y'uko igice cya mbere cyari cyamaze gutegurwa ngo cyoherezwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru bigaragaza bapfuye ku ikubitiro. 23 yabateze ambushi bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane wirukanka zimurasa, ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icuraburindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde 23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi benshi. Baribaza ni gute 23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana waje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho 23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo, nabo bahise batatana ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa, ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe 23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko 23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko 23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ekajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero 23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu
byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora operasiyo karabutaka zo gukuramo 23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemwe abanyamurenge, bakahagira training wing y'ingabo zishobora kuzahungabanya ngo umutekano w'u Rwanda. Iyi mipangu rero iri kugenda ipfuba 23 iri kubindirira cyane, ikamenya amakuru maze ikaza kumenya uko iburizamo ibi bitero. 23 yafashe uyu mwanzuro bitewe n'uko yabonaga neza ko aba basirikare mu gihe baba bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana nabo bizagorana cyane, ndetse bishobora kuzatuma itsindwa igasubizwa inyuma. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo gufata riske ndetse ikaza gusa niyambuka umupaka, bikaza kurangira ikoresheje abasirikare. Nanone bivugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane ariko bafite imbunda zisa naho ziteye imbere, ku buryo bivugwa neza ko harasiwe amasasu menshi cyane, ariko urusaku rwagiye kumvikana ari uko amaze iminota nibura 18 amasasu avuga maze hatangiye gukoreshwa imbunda ziremereye, ubwo igisoda cy'ubururu cyari cyatangiye kubona ramporo. Bivugwa neza ko 23 yari yiyemeje gukoresha izi mbunda nto, ariko zirekura amasasu vuba ndetse ku buryo bwihuse zidasakuza cyane, kuko yari yamaze amakuba yafata amakuru avuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi, aba basirikare bari gukora muvoma berekeza mu bice bashobora kuza guhagurukiramo, ari naho baza gufatira ibikoresho. Bari ku murongo ndetse bisa nkaho bari kwerekeza aho bagomba gufatira ibikoresho n'imodoka zibazana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiranywe rero abenshi muri bo badafite intwaro, kuko bari bizeye ko bari ku butaka bwabo, ndetse bari bizeye igisa n'umutekano, kandi ntawatekerezaga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuza guhinguka muri ibi bice. Ubu tuvugana na marira n'agahinda kuri Tshisekedi ndetse na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho bongeye kwifata amapfubyi nk'uko amakuru ari kugenda agaragaza neza ko bagoye ku buryo bukomeye, ndetse bakaza kwisanga bongeye kuririra mu myotsi. Nanone ndakubwira neza ko nyuma y'iyo nkuru yo ku butaka bw'u Burundi, nanone amakuru aremeza neza ko nyuma y'urupfu rwa Gabi, minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bw'u Burundi wapfuye, bivugwa neza ko ashinjwa kuba afite amabanga akomeye cyane ya nyene cyubahiro perezida w'iki gihugu, akaba ari wamugambaniye. Nanone ibirego by'umuryango we ndetse n'indi miryango bivugwa neza ko iperereza ryigenga ryatangiye, aho bishobora kuza kurangira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yisanze ari kuryozwa ibijyanye n'uru rupfu rwa minisitiri Gabi wishwe ndetse akicirwa mu mujyi i Bujumbura, aho yasanzwe mu modoka ye ndetse yamaze kunigwa n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari ingenza zashyizweho na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turakomeza kubikurikirana. Nanone imirwano irakomeje mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, hose hari inkuru zikomeye cyane zisobanura ko ibiturika 23 yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibintu bigenze nabi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugira haremeza neza ko intwaro ziremereye cyane zirimo inini n'intoya, abasirikare 16 b'igisoda cy'u Burundi, ibingibi byose 23 yamaze kubyibikaho nyuma yo gutera defense zikomeye cyane z'ingabo z'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Operation 23 yakoze yaze gutanga byinshi cyane mu bijyanye n'inyungu, mu bijyanye n'urugamba. Ibi ngiye kubikubwira ngo usobanurire agahinda gakomeye cyane leta y'u Burundi maze kwemeza ikindi gihombo gikomeye cyane cyo gutakaza intwaro nk'uko amakuru bigaragaza. Ni imirwano yamaze nibura amasaha agera kuri 3 ahahera mu rukerera isaha y'isa 10 ndetse kugeza aka kanya amasasu menshi cyane aracyavuga, ariko bisa nkaho urugamba rwamaze guhoshwa. Nuko ingabo z'abarundi zageragezaga kuza gutanga ramforo zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, byaje kurangira batezwe ndetse baza gukomwa mu nkokora n'ingabo za 23 zari zamaze kuzenguruka izi ngabo z'abarundi, ahaje gufatwa mpiri ndetse hafatwa n'ibikoresho. Amakuru agaragaza bamwe mu bayobozi ba 23 bazindutse bahagarara ndetse berekana izi ntwaro zigiye kwifashishwa n'igisirikare cya 23. Amakuru avuga neza ko kuva mu 23 yari maze iminsi idafite ikibazo cy'intwaro. Izi ntwaro zishobora kwifashishwa n'abasirikare batwirwanaho bari gukorana na 23 mu kurinda ibice bitandukanye, ndetse byagaragaye ko bo ikijyanye n'intwaro baba bafite
zifite nke cyane ndetse n'imbunda zisa naho zamaze gusaza. Izi ngabo z'u Burundi kandi zatakaje intwaro zirimo n'imbunda zari zimaze iminsi zoherejwe nyuma y'uko abarundi bari bamaze iminsi bataka ko bakoresha ibitwaro bitagezweho ndetse aho bohererejwe intwaro zivuguruye ndetse ziganje mu inshyashya. Izi rero nizo M23 yamaze kwibikaho ku buryo bukomeye cyane. Ni ikirundo cy'intwaro ndetse byamaze kugaragara neza ko M23 nyuma y'uko yafashe izi ntwaro ndetse kugira ngo izikure muri ibice bikaza gusa naho byari byagoranye, haje gufatwa tanka y'intambara y'igisoda cy'u Burundi iratwikwa kugira ngo iki gisoda cy'u Burundi kitongera kuyisubiza nyuma y'uko M23 yari ibonye neza ko kuza kuyikura muri ibice biza kugorana. N'amakuru kandi atugiraho yemeza neza ko M23 yongeye kudeployinga abasirikare bashya baturutse Bukavu ndetse berekeza muri ibice byerekeza Kamanyura ndetse baringa za Kamanyura baza Sange na za Ruvunge mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira, inkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu kibaya muri Plaine de Rusizi, Kabunambo ndetse iya mbere n'iya kabiri, ibice nka Mikenke ndetse ibice nka Puezero kwerekeza mu bice bya Minembwe. Aha hose harumvikana amasasu menshi cyane, benshi baribaza niki cyongeye kuba, ariko kandi nanone Imana y'Umurenge yongeye kubumva kuko bivugwa neza ko M23 yakomeje kugenda iburizamo ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo bigamije gusahura inka ndetse no kwica aba baturage nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nyuma yo gutanga itegeko ko M23 ishobora kongera gusubira muri uyu mujyi wa Uvira isaha iyo ariyo yose. Benshi mu baturage baravuga neza ko uyu mujyi wa Uvira intambara zikomeje kugenda zihaba ndetse no mu nkengero zaho zamaze kubicisha inzara ndetse n'ubukene bitewe n'umusoro basora wa buri kanya basoreshwa n'izi Wazalendo ndetse baba bifuza ko M23 yakongera kugaruka muri ibi bice. Bavuga neza ko igihe M23 yakontorolaga umujyi wa Uvira bari bafite amahoro n'umutekano ndetse ko bahahaga bakaronka, ariko bivugwa neza ko ubu ngubu bataha kare bitewe no kwirinda ubujura ndetse hakomeje kugaragara imyivumbagatanyo ndetse n'akavuyo gakomeye cyane muri uyu mujyi. Indi nkuru itugira hiremeza neza ko ingabo zaturutse Murangura imirambo yabo yamaze kugezwa Murangura uyu munsi nyuma yo kuma M23 yarashe ingabo za Ngora zari zaje gutanga amahugurwa ndetse n'amasomo ya gisirikare, ndetse bivugwa neza ko iki gisirikare cya Ngora cyari cyakoze ikimeze nko kuzana abasirikare harimo n'abari mu masomo ya gisirikare ngo baje gukorera stage kuri ubutaka bwa Kongo kuko byagiye bigaragazwa. M23 yaje kubatunguza amakompra menshi cyane aho yabateye mu kigo bivugwa neza ko bakoreragamo ndetse bari kumwe n'abacancuro aho bateguraga ibijyanye no gutegura ibitero binyuze mu kirere. Aba basirikare bangura rero baraguye ahangaha muri iki kigo ari benshi cyane, imirambo yabo ubwo twavugaga inkuru zerekana neza ko yamaze kugera i Kinshasa ku munsi w'ejo. Ubu byamaze kumenyekana neza ko nanone muri uru rukerera rw'uyu munsi izi ngabo zamaze koherezwa Murangura. N'agahinda kenshi ndetse bivugwa neza ko perezida w'igihugu cyangura ibi kubisobanurira abaturage be byakomeje kugenda bimugora cyane ndetse bisa nk'aho iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuzabura izindi mbaraga ziza kuba zagifasha muri iki gisirikare kubera ko abenshi bari kugwa muri imirwano, abenshi bakaza ndetse bakatakariza ubuzima. Abacancuro bo kugeza kuri ubu bamaze gutinya M23 nyuma yo kugenda ibakuramo akazi yica babiri batatu, bisa nkaho abasigaye bamaze gutinya kongera kwegera urugamba dore ko bari gutanga amaoda ndetse bakagerageza gukora ibyo bakorera kure. Ibituma M23 isa nayo ikomeje kugenda ibona gahenge, ibitero byo mu kirere bisa naho byagabanutse. Amakuru kandi agenda asobanura neza ko kugeza ubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba cyafata ibikorwa bitandukanye biri gukorwa n'ingabo zabo, bisa naho ari ibikorwa biteye isoni maze bakabishyira ku gisirikare cya M23. Ndakubwira neza nko mu bice bitandukanye bya Warikare werekeza mu bice bya Warikare nyine haravugwa impfu nyinshi cyane z'abaturage aho FDLR yongeye kugaragara muri ibice ari nyinshi cyane. Nyamara igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukora propaganda zumvikanisha neza ko igisirikare cya M23 aricyo gikomeje kugenda cyica aba baturage. Mu by'ukuri nta naho bihuriye na gatoya. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse biri kugenda bigaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga gitakaza abasirikare benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC sinakubwira Wazalendo bo benda gushira, ariko kandi nanone haracyumvikana ibiturika biremereye bivuze neza ko M23 iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane mu bice kontorora. Ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania bisa naho zongeye kwinyara mu isunzu ngo zongere kugaba ibitero muri zi defense za M23, ariko bisa naho M23 nayo yaryamiye amajanja. Nanone
ndakubwira neza ko ku murongo wa telefone Tshisekedi yongeye kwakira telefone ituruka ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira mugenzi we utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko batamworoheye na gatoya. Ni mu gihe eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kugora inama zikomeye cyane zishobora no kuza kugira ingaruka kuri ubu butetsi bw'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. General Neva wakomeje kugenda atumvikana na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bayoborana iki gihugu ku bijyanye n'umubare w'abasirikare woherezwa kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yabwiwe na mugenzi w'utetsi Burundi ko ubu bavugana hashobora kuba hari imyanzuro igiye gufatwa itandukanye n'ibyo bari barumvikanye bitewe n'igitutu leta yamaze gushyira kuri uyu muyobozi bitewe n'ingabo ziri ku butaka bwa Kongo zikomeje kuhatikirira mu mirwano 23 ikaba itazoroheye na gatoya. Abarundi bashobora kuza kuva kuri ubu butaka nk'uko Tshisekedi yabibwiwe ndetse ashobora kuza kwisanga iyi ntambara ayisigayemo wenyine n'ingabo ze. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya 23 ku itegeko rya General Sultani Makenga bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza Kisangani ndetse n'ibindi bice nka Warikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Mu itegeko bivuga neza ko 23 yaje gufata uyu mwanzuro nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu Busuwisi bikomeje kugenda biha avantage 23 ndetse bikaza kugenda bifatirwamo imyanzuro. N'amakuru avuga neza ko igisirikare cya 23 cyongeye kugaragara gitanga amategeko yo kuza gufata intwaro ziremereye cyane zikaza gukurwa mu bice bitandukanye Kabunambo, Sange, Ruvunge, Gatogota ndetse no mu bice bitandukanye nka Kamanyora zose zikazanwa ndetse n'iziri Nyangezi ndetse n'izindi zigaturuka Bukavu ndetse hakaza kumera nk'icyo kwimura ndetse no gusunika ibirindiro bikigira imbere. Warikare iraza kuba tombe. Ibi ndabikubwiye cyane n'amakuru agezweho none yemeza neza ko 23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwinjira Iwarikare. Bigenze bite 23 ko ifashe umwanzuro wo kwa divansinga mu gihe benshi bari bazi ko 23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko 23 ni ibice igomba kubifata ndetse ikabifata bitarenze amasaha 24. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana 23 yamaze gufata batayo zigera kuri 2 z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikaze dore ko arizo 23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza kuba cyabishyiramo imbaraga. Aha rero 23 yamaze kuzana izi batayo zo guturuka mu bice bitandukanye ndetse aho bose gahunda ari Warikare. Ndakubwira neza ko nyuma y'uko Kisangani hagiye humvikana ibitero shuma bitandukanye 23 yaje guca inyuma ndetse biravugwa neza ko yamaze kwambuka uruzi abambere. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhangana na 23 muri ibi bice ariko bisa nkaho babuze aho bafata naho bareka. 23 yagabye ibitero mu bice bigera kuri 3 bitandukanye icyarimwe biri kugora ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. General Sultani Makenga yongeye guha itegeko ingabo ze. Ni mu gihe yashize ukwezi n'igice avuze neza ko iyi leta y'abaginga igomba gukurwaho ndetse mu gihe gitoya. Benshi bakavuga neza ko ibi ari murara ari guha abasirikare benshi kuri ubu bamaze kwibaza ibanga ndetse n'icyo yarabitse mu mutima we ndetse n'uwo bari baravuganye ku buryo yarazi neza ko azerekeza muri ibice nka bya Warikare ndetse agakomeza nk'uko biri kugenda bitangazwa ko 23 itagomba kongera guhagarara na gatoya. Imirwano isa nayo itangiye bundi bushya ndetse bisa naho ibiturika biremereye byongeye kongera gukoreshwa. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kongera umubare w'abazarendo ariko bisa nkaho ntacyo bari buze gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Warikare 23 irayishaka nyuma yo kuhahanganira n'ingabo
n'ingabo za FDLR zihabarizwa nyinshi cyane mu nkengero zo muri ibi bice. Kuri ubu ngubu yafashe umwanzuro wo kwinjirana abasirikare benshi cyane nk'uko isanzwe ya advancinga mu bice bitandukanye. Ibirindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC byari biherereye hafi aho. Abasirikare bamwe batangiye gukora amawuzduro bahunga basubira inyuma. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi kandi biza kuvamo ibihano bikomeye cyane ku basirikare bamwe na bamwe b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko bakunze kugenda bashinjwa guta urugamba ndetse no kuba basubira inyuma. Kandi amakuru avuga neza ko ibi bice ingabo z'abarundi zagiye zihagarara ndetse zikagerageza guhangana na M23 ntabwo zibirimo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi bisa nkaho zamaze kwegera umujyi wa Uvira nyuma y'itegeko rikomeye cyane ryo gufata Uvira naryo ryatanzwe, ndetse abarundi bo begereye umupaka wabo ndetse abandi baza kurundwa Uvira. Bisa nkaho rero M23 mu kuza kunyuza ingabo muri ibice bya Warikare biribuze kuyorohera ndetse na za Kisangani hose, maze ikadivansinga ibiza guha avantage aba basore b'intare za Sarambwe bafatikanyije na Twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibyo yiringiye bisa naho ari byo byamutengushye, biri gutuma igisirikare cye n'ubwo M23 yaza kuba yongera kuba yatungwa itoroshi n'amahanga, igisirikare cye ntabwo kiri kuba cyabasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ngo babe bihagazeho mu gihe amahoro ndetse n'andi masezerano ashobora gusinywa. M23 benshi batangiye guca amarenga ko bashobora kuzisanga yafashe n'izindi ntara harimo n'ibindi bice bitandukanye bitari muri Kivu ndetse y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru ndetse intara ya Katanga. Benshi baravuga neza ko hari benshi cyane bakunda M23 ibizayorohera mu gihe yabigeze muri ibi bice. Ibi byose M23 iri kubitagetenga ndetse ikaza kugenda ikurura amakuru binyuze mu butasi, dore ko benshi bavuga neza ko M23 ibice byose iba yaramaze kugezamo ndetse abatasi bakomeye cyane bagenda bavuga uko situation imeze. Ibi byose bikomeza kugenda bituma abasore ba advancinga. Ndakubwira neza ko igitutu gikomeye cyane cyamaze kujya kuri Tshisekedi nyuma y'uko abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bya Masisi bamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane. Abari imahanga bari kwigaragambya ibyatumye amahanga yongera gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Amakuru aragaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Washington ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Mu Bubiligi, abari mu Bufaransa nabo imyigaragambyo ngo ni ku munsi w'ejo kandi zaba ari imyigaragambyo ikakaye cyane, aho bose bari gukoresha amagambo akomeye cyane bavuga bati Tshisekedi must go, aho bisa naho perezida w'igihugu cya Congo aba baturage bose bamaze kumenya ukuri ko ari we ukomeza kugenda abaca mu ibice ndetse babibamo amacakubiri. Ibintu birakomeye cyane rero. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushye, amahanga yamaze kumushyiraho igitutu. Ibintu birakomeye cyane. Uburundi bwamaze kwifata amapfubyi. Ese biraza kugenda bite ko Uburundi busa naho butari buze kongera kubona ibyangombwa birimo amafaranga yahabwaga perezida w'igihugu cyabo kugira ngo akomeze kohereza ndetse no kuba yarunda abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Ibi byose kandi birasa naho M23 ari iri buze kubyungukiramo nyuma y'igihe cyari gitambutse nk'amezi 3 amahanga yose nta uvuga M23 neza ndetse nta uyicira akaruru tegaho bifuzaga neza ko ishobora no kuva mu bice ikontorora. Kugeza kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. M23 yongeye guhabwa avantage n'andi mahirwe, aho bizagura Tshisekedi kongera guhagarika izi ntare za Sarambwe zamaze kwa advancinga zerekeza mu bice bitandukanye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bice bitandukanye. By'umwihariko ndakubwira neza nubwo wumvishe igisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro wo kwa advancinga berekeza mu bindi bice, ariko ndakumenyesha neza ko ibice bitandukanye M23 irimo ntabwo biri kwibuza gucana umuriro ku ngabo za leta ya Congo ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira habarizwa n'ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Ibiturika byo biracyumvikana. Abanyamurenge hakurya mu bice bya Puezero, Mikenke ndetse n'ahandi batuye werekeza mu bice bya Minembwe, aba bakomeje kugenda bishimira intambwe ndetse n'ibirometero ingabo zabo zamaze kugezamo umwanzi, kuko bisa naho umwanzi yamaze kugezwa kure. Abanyamurenge bongeye kuba babona agahenge nubwo biba bivugwa neza ko hari gutegurwa ibitero bya drone ziza kubarimbura, ariko bisa nkaho M23 ibi byose yagiye ibikavaringa kugeza kuri ubu.
ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bimeze nabi cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu ntabwo byoroshye, ariko ndakubwira neza ko mama 23 yongeye kubyinira ku rukoma. Intare za Sarambwe ndavuga AFC mama 23 yongeye kumvwa n'amahanga. Ni mu gihe yari yashize iminsi amahanga menshi ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu iri miritaka kuri mama 23 bayishinja guhungabanya umutekano. Nyamara ibi byose byakozwe na Tshisekedi, ariko bisa naho bihindutse. Umujyi wa Uvira ni hamwe maho mama 23 yari yarigaruriye ndetse iza kuhakurwa kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero amakuru aremeza neza ko mu biganiro biri kubera mu Busuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemerera ndetse no guha rugari mama 23 ngo ibe yasubira mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi biturutse kuba igihugu cy'u Burundi cyagiye kitakamba cyerekana neza ko kitifuza guturana na mama 23, nicyo gisemeye Tshisekedi, ndetse mu gihe yarazi ko aricyo kizamutabara. Bigenze bite ndabikubwira, ariko ndakumenyesha neza ko biturutse ku bijyanye n'uko igihugu cy'u Burundi cyamaze gusinya amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa. Iyi mikoranire idasanzwe byabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igakubita agatoki ku kandi ikavuga iti namwe guturana na mama 23 muzumva ububabare. Ibi ndabikubwira kandi ndabigusobanurira cyane. Ndakubwira nanone ikijyanye n'umutekano muke cyane wongeye kurangwa iminembwe. Igisirikare cya Leta ya Kongo cyongeye kugaba ibitero biremereye cyane, ariko Imana y'iminembwe irongera iratabara. Benshi baravuga neza ko aba basirikare batwirwaneho bafatikanyije na mama 23 abaturage b'umurenge bakomeje kubasingiza cyane, bitewe nuko ibice bitandukanye bikomeje kugabwamo ibitero bari kwitwara neza ndetse bagahangana n'izi ngabo za Leta ya Kongo ndetse n'abarundi bagamije kuharimbura. Ndakubwira ko igitero gikomeye cyane iki gisirikare cya Leta ya Kongo kandi cyagerageje kugabwa kuri mama 23 muri Plaine de Rusizi. Habaye ibintu bidasanzwe. Ndakubwira umubare w'abasirikare b'abarundi bapfuye, ndakubwira umusirikare mukuru w'u Burundi wafashwe yatangaje iki ko byatumye amahanga yongera kwibaza ku bijyanye n'ibyatumye ingabo z'u Burundi ziza ku butaka bwa Kongo kandi zikaza ku gitutu benshi batabishaka. Tshisekedi yongeye kwakira telefone isa nimubwira neza ko ibyo atekereza bidashoboka. mama 23 yongera kwitera hejuru ivuga neza ko ukuri gutsinda. Na makuru ngiye gusobanuriramo byinshi cyane. Ndahera ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko mama 23 yagiye ndetse ihabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse Tshisekedi na General Neva bongera kwifata mapfubyi. Bigenze bite? Na makuru ngiye gusobanurira byinshi cyane ndetse turaza kumva ukuri kose. Namakuru yemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gusemera Kongo mu gihe Tshisekedi yarazi ko ari uzamutabara. Ingabo z'abarundi ziri ku butaka bwa Uvira, ndetse mu gihe mama 23 yari yafashe umujyi wa Uvira ikaza gusabwa n'amahanga by'uruhariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri uyu mujyi. mama 23 yarahavuye, ariko ihavitishimye bitewe n'igitutu cy'amahanga. Kugeza kuri ubu ngubu rero mama 23 yaje kongera kwemererwa gusubira mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biremezwa nuko amasezerano y'amahoro ari gusinywa mu Busuwisi nyuma y'amasezerano ya Washington atarabashije kubahirizwa na Tshisekedi. Bivugwa neza ko igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu cyagiye cyerekana neza ko kitifuza guturana na mama 23, akaba ari no mpamvu bagiye bashyira imbaraga zidasanzwe mu mujyi wa Uvira ndetse n'imipaka ihana igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo, by'umwihariko muri bice bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero aho perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze gusinyirana amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa, ibyabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho ari byo byatumye Amerika yemerera mama 23 kwisubirira Uvira kugira ngo Burundi bukomeze kujya ku gitutu. Ibarabikora kandi mu gihe amabuye y'agaciro yose anyura ku butaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko igisirikare cya Leta y'u Burundi cyakoraga korutege ikomeye cyane kikayajyana i Bujumbura, maze iyi mikoranire y'Ubushinwa n'igihugu cy'u Burundi bikaza kuba bigiye gukoma mu nkokora inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyatumye Donald J. Trump ndetse n'abamuhagarariye muri aya masezerano y'amahoro ari gusinywa mu Busuwisi hagati ya mama 23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse na Leta ya Kongo muri rusange bije kurangira mama 23 ibyungukiyemo cyane, ndetse ikomeje kugenda ifata imyanzuro ikomeye cyane. Amahanga yaramaze iminsi asa nareba igiture ndetse yarimitaga kuri mama 23, ndetse bavuga ko igomba kuva mu bice. Byaje kugenda bite kugira ngo mama 23 yisange yemerewe kugwa mu bice
bice ariko ikabuzwa gukora ibitero bitandukanye kimwe n'ingabo za leta ya Kongo zikabuzwa kuba zakongera gushoza intambara. Noneho M23 ikaba yaba yemerewe gusubira mu mujyi wa Uvira, niwe mujyi wa rusigaye M23 ngo yatangira process zo gushaka icyo twakita ubwigenge ngo abe balkanization, maze Kivu zombi zikontororwe n'izi ntare za Sarambwe. Benshi baravuga neza ko Uburundi bwamaze kujya kuri pressure, igitutu gikomeye cyane aho Amerika yatangiye no kubashyiriraho ibindi bihano bikomeye cyane. Kwibutsa ko atari ubwa mbere Uburundi bushyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigasubiza ndetse bikasingiza Uburundi ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero biravugwa neza ko Uburundi butaza kwikura muri iki kibazo niba M23 yaje guhabwa avantage ndetse yo guhita itera uyu mujyi wa Uvira, ibyo abarundi bashobora kuza guhomberamo. Abarundi bo kandi ibi byose barabyegeka kuri perezida y'igihugu cyabo ndetse basa naho batari kumwumva na gatoya. Baravuga neza ko perezida y'igihugu cyabo yabarangaranye ndetse asa n'uwagiye akunda indonki zo ku giti cye, ntaje kureba inyungu rusange. Ibintu bikomeje kugenda bibababaza cyane. Ndakubwira nanone inkuru igezweho ni inkuru yemeza neza ko ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse ndavuga n'abarundi ndetse n'ingabo za Wazalendo bongeye gutera Plaine de Rusizi ndetse ni mu kibaya nyine ari defense za M23 byahabereye nagahoma munwa. Umusirikare mukuru w'u Burundi umwe mu bahafatiwe yatanze inkuru ikomeye cyane. M23 nyuma yo kumufata yamuretse agatangaza akamuri ku mutima maze biza kurangira igisoda cy'u Burundi amabanga yacyo yose n'imikorere igiye hanze. Uyu mugabo yagize ati twe tuza hano tumeze nk'imbohe ndetse tuza hano tumeze nk'abacakara kuko tuza kuri diru itari yo kugarura amahoro. Bisa nkaho leta yacu yishimira cyane gukura ubutunzi kuri ubutaka bwa Kongo kandi byarakozwe igihe kinini cyane. Nyamara ikitubabaza tumena amaraso hano, nyamara ubutunzi bukaza kuribwa n'abakuru barimo perezida wacu, twe ntitugire icyo tubona. Nyamara twebwe nta nubwo turwanira kugira icyo tubona, ariko n'abaturage ndetse n'imiryango yacu ntacyo babona. Niyo mpamvu twisanga muri iyi ntambara bikaza kurangira tudahawe n'ibikoresho bikwiye, bikaza kurangira nyine dutakaje ubuzima ndetse tugafatirwa muri iyi mirwano. Uyu musirikare kandi yavuze neza ko we ari umwe mu bari bayoboye abasirikare ndetse ashyirwaho igitsure bikaza gutuma nawe agishyira ku basirikare kugira ngo bakomeze kugenda bakora ibidasanzwe, nyamara mu gihe nta bushobozi. Ati twagombaga gufatwa kuko twahanganye n'abaturusha imbaraga ndetse n'ibikoresho. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku butaka bw'u Burundi nyuma yuko hakomeje kumvikana ndetse imyivumbagatanyo ikomeye cyane, kutumvikana ndetse no gucikamwe ibice by'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse hakaza kugaragara benshi bo mu ishyaka riri ku butegetsi bamaze gucikamwe ibice bitewe nuko batari kumva filozofi cyangwa se ibitekerezo bya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Inama ku munsi wa kabiri yongeye guterana, inama y'igitaraganya ya Etat-Major yiganjemo abasenior officers, abajenerali ndetse n'abakoloneli, ndavuga abasirikare bakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi. Aba bose bafashe umwanzuro wo kongera gukora inama ku munsi wa kabiri nyuma yuko ku munsi w'ejo bagerageje gukora inama nyamara ntiyagera ku mwanzuro, aharanzwe imyivumbagatanyo, guterana amagambo, ndetse benshi baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi iyi nama ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kumutembagaza ku butegetsi. Ni igihe kinini cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye avuga amagambo akomeye cyane, avuga neza ko harimo benshi atizera mu bayoborana igihugu, avuga neza ko harimo abagambanyi mu bayoborana igihugu ndetse ngo bari hafi ye, ndetse byatumye yongera ubwirinzi bukomeye cyane ku ngoro ishinga amategeko, ndavuga ku nteko ishinga amategeko, ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Aha hose hongerewe uburinzi ndetse hongerwamo abasirikare benshi cyane mu rwego rwo gukomeza kuba yakirinda kudeta cyangwa se bagerageza guhirika ubutegetsi. Amaradiyo ndetse n'amateleviziyo ya leta ku butaka bw'u Burundi ibi byongereweho umutekano, kuko avuga neza ko abashaka kumuhirika ku butegetsi ari byo bazifashisha. Uyu mugabo kandi ubusobanuro bwinshi cyane ku bijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira ku butaka bwa Kongo yabuze icyo asubiza. Abazwa ku rupfu rwa minisitiri ndetse uyu wari minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru, naho yabuze icyo asubiza ku rupfu rwa Gabi. Nyine uyu wari minisitiri wasanzwe yishwe mu minsi ishize ndetse yiciwe mu modoka ye, aho byashinjwaga ndetse benshi bakavuga neza ko ari perezida General Neva wamaze kubikora bitewe n'uko yari amubikiye
bamubikira amabanga menshi cyane. Ibibazo byinshi cyane byakomeje kugaruka ku magambo uyu mukuru w'igihugu kandi aheruka gutangaza ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukorera ku rubuga rwa YouTube, aho yavuze amagambo menshi ndetse biza kurangira yimennye inda. Ibi byose General Neva yakomeje guhatwa ibibazo. Benshi baravuga neza ko nta na kimwe yashubije mu buryo bwa nyabwo ngo atange ubusobanuro bwuzuye ibishobora kuza kumukoraho. Bisa nkaho abasirikare bakuru ku butaka bw'u Burundi bamaze gutinyuka ndetse basa n'abatakiri guha icyubahiro gikomeye cyane General Neva nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru ari gusohoka mu sare iri kuberamo inama aravuga neza ko hashobora kuza gufatwa imyanzuro ndetse n'ibyemezo bikomeye cyane, aho benshi cyane bashobora kuza gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza kuvamo. Benshi baravuga ko uyu mugabo ashobora kuza guterwa kudeta akeguzwa ndetse igitaraganya n'izi ngabo, dore ko bivugwa neza ko yamaze no kugenda agaragaza kutumvikana na bamwe muri bo bitewe cyane cyane n'abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo, aho 23 iri kubabaga iri gusya itanzitse mu bice bitandukanye. Amakuru aremeza neza ko Etat Major y'u Burundi yongeye gukora iyi nama nyine nkuko nabikubwiye, nyuma yuko ku munsi w'ejo hakozwe inama ariko yaje kurangwa n'amatiku ndetse n'amagambo menshi cyane, aho nta mwanzuro wigeze ufatwa. Benshi baravuga neza ko umwanzuro uza gufatwa uyu munsi ushobora kuza gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi aza kujya mu ntambwe 18. General Neva mugenzi we Tshisekedi asa naho ntacyo ashobora kumufasha muri ibibazo kuko ni ibibazo birenterine mu gihugu ndetse no mu buyobozi, aho bivugwa neza ko uyu muperezida w'igihugu cya Kongo amakosa menshi yakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi yagizwemo uruhare ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo, harimo kumushukisha zahabu ndetse n'amadolari, akohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bwa Kongo bakomeje kuhagwa ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Burundi buvuga neza ko buri kugira biturutse ku burangare cyangwa se ku myitwarire ya perezida w'iki gihugu. Ubu tuvugana abasirikare baricaye ndetse barimo barahata ibibazo perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo ari wenyine, hari abamushyigikiye nabo bakomeje guhangana n'abatari kuvuga rumwe nawe. Ibintu rero bikomeje kugenda bidogera. Inama irakomeje, imyanzuro iraza gutangazwa mu kanya, turabagezaho amakuru ababwira byinshi cyane mu bijyanye n'imyanzuro yamaze gufatwa, ariko benshi cyane baremeza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kurakara ndetse cyariye karungu, gishobora kuza gufata imyanzuro ikakaye ndetse iri buze gusharirira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga mu mutekano, politiki na diplomasi. Nanone ku butaka bwa Kongo haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye guturika byerekeza Minembwe, aho bivugwa neza ko ari imirwano karabutaka yabereye Puezero, aho 23 yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibice ibyaje gutuma abasoda b'igisirikare cya Kongo baza gusubizwa inyuma nyuma yuko bari batangiye gusheringa bakoresheje imbunda ziremereye cyane ziganjemo izo mwoko bwa BM, ndetse ahavugwa imbunda ziri kurasa amasasu menshi cyane, aho bari gusheringa urufaya rw'amasasu mu bice bituyemo abaturage. Amakuru kandi akavuga neza ko abanyamurenge bakomeje gutabaza amahanga ndetse n'imyigaragambyo ikomeje kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika, by'umwihariko i Washington. Hakomeje kugaragara imyigaragambyo mu mujyi izenguruka abanyamurenge ndetse n'abakongomani, aho bafite ibipankarite, ibyapa bitandukanye byanditseho ko batifuza Tshisekedi ndetse bakomeje kugenda bamurwanya uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi aravuga neza ko Tshisekedi yaje kwisanga ari kurwanwa n'aba bari mu mahanga ndetse bari guhuruza imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho bamushinja kuba ari we uri kwica abanyamurenge afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse aho basa n'abiyemeze kurimbura ubu bwoko. Imyigaragambyo irakomeje ndetse ibiri gushyira ku gitutu gikomeye cyane perezida w'igihugu cya Kongo ndetse n'ingoma ye, aho bashobora kuza kwisanga amahanga yongeye kubatunga mu itoroshi, bakaba bafatirwa ibihano bikakaye biremereye cyane, harimo no kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukurikirana ibyaha kubikomerezwa.